ejo bundi hari umugore twaganiriye twari tuvuze kuri bano batabaye abagabo bagiye batabara aravuga ngo umugabo we yotabara ngo iwe yohita amubwira ngo agende yibagirwa umuryango wiwe n'umugore nawe ngo agende yibagirwa umuryango w'umuhungu ese umugabo ubu nyine usohoka mu nzu agatabara akavuga ngo ngende je kurengera ubwoko bwacu igihugu cacu akasiga abana biwe akagenda wewe umufata nka gute uwo mugore wovuga gucyo afite mu mutwe hatarimo ambabarire gukoresha iryo jambo ariko ntago aba yatekereje neza ngo arebe imbere yiwe hari ukuntu hameze uri kureba ino face iri hano kuwe uhawe ndeba kuri ino kamera uri kundeba uri kubona ari icyo mbaye ntacyo tubaye tubaho neza kureka umugabo wawe akajya gutabara hari hakurya njewe wanje ariyo njewe havuga kuri ino kamera ubunyine njewe wanje ariyo kandi abana bariga twishura inzu turarya buri kintu cyose kirakogwa wowe uvuga ngo umugabo wawe yogenda ngo mumusezeye ufite mu mutwe atameze neza ntabo muraho neza bakunzi bacu turabasuhuje mwese aho muherereye bakunzi ba TNG TV muri kumwe na Nkomezi Eric hanyuma rero aho turi hitwa Githurai mu gihugu ca Kenya nkuko tuvuye kubivuga hano hakaba habereye ikiriyo ca General Nyakwigendera Michel Rukunda Makanika abandi bamwe mu baje ku kiriyo tugize ngo tubuganirize reka babanze batwibwire mbere yuko dutangira. Yes, amazina yanjye nitwa Alice Kirayi ndo umunyamakuru ukorera kuri Umoja TV show. Ariko mwavuze mu Kinyamurenge kandi uri umunyamurenge. Oya yavuze Kinyamurenge. Nivuge mu Kinyamurenge. Bivuga bitandukanye. Cyangwa wivuge nyine. Bivuge murara ngomba kubura mu. Okay, ndo navuze ngo nitwa Alice Kirayi nkorera kuri channel yitwa Umoja TV show ndo umudahurwa iwacu bari batuye ku Ndondo zino za hano gucya Uvira. Hariya hakujya ya Uvira. Wigeze uba iri haruguru? Narahavukiye ariko sinahakuriye. Muri make wewe ntuhazi? Simpazi cyane. Okay, reka. Iwacu bari ku Ndondo. Uzi ko ari iwanyu? Okay, reka dukomeze. Nitwa Mvugo Nziza Fabrice ndi umunyakarama. Nkaba nanjye ndi umunyabibogobogo niho iwacu niho navukiye nubwo nanjye ntahakuriye. Ariko wavuye uri umuntu mukuru? Nari mfite imyaka 10. Okay. Hanyuma rero turabakiriye cyane. Ikiganiro cacu kiranyura ku binyamakuru bitandukanye. Wowe wavuze ko ikiganiro cyawe gicaye? Ni Tifa Show. Okay, uko niko bimeze tunabasaba gukora subscribe kuri ibyo binyamakuru byose. Hanyuma rero basanze ahitwa Githurai mwaje ku munsi mukuru wa nyuma wa General Makanika. Uyu munsi kuri wowe no munsi umeze gute? Kuri njyewe no munsi mubi kubera ko cyambere ndi umunyamurenge kubura Makanika ni nko kubura nukubura ikintu gikomeye mbese muri make. Okay, reka tubeke ko kubaza ikibazo kimwe ubu nyine ko Makanika atakiriho mu bwoko bw'abanyamurenge wewe wabyakiriye gute? Cyambere byarambabaje kandi mbyakira nka nabi kubera ko narebaga nk'imbere ukabona ni nkaho isi isa nkaho irangiriye njye umunsi nabyumvishije nabajije ikibazo umuntu twari turi kumwe nese ko Makanika yapfuye hari umuntu wasigaye muri Kongo numwe kubera ko numvaga abantu bose bapfuye ariko twarabyakiriye tu mwarabyakiriye yego. Hanyuma Fabrice wowe uyu munsi wa nyuma wo gusibuka ikiriyo c'umusaza mukuru uyu munsi urawufata gute mu buzima bwawe? No munsi wo kwibuka intwari no munsi twibuka intwari yacu uyu munsi no munsi tugomba kuza gufata message dusigiwe nk'abantu birababaje kuba atuvuyemo ariko nanone kandi ni ikintu adusigiye c'umurage mwiza twaje kwika intwari kugira ngo twibuke ubutwari yadukoreye twitangira nk'abanyamurenge ariko by'umwihariko ari n'ikindi kintu kiduha inkomezi kiduha imbaraga bitewe na message yadusigiye yuko yapfira ubwoko bwacu ahasigaye ni twebwe tugomba gukomerezaho yaduhaye urugero rwiza ubwo rugero rwiza rero niko twaje kwiziza ariko twaje kubwira abantu kugira ngo bakurikize ubutwari bwiwe be gupfa nk'ibigwari. Hanyuma umusaza akiriho wamufataga nk'iki mu buzima bwawe? Makanika n'ubuzima ku banyamurenge
ni ubuzima bwacu ni nabyita ngo ni inkingi ya mwamba ku banyamurenge, ni intwari y'abanyamurenge. Ngewe ndamufata nka se cyangwa se kumwe abanyakenya bavuga ngo ni baba wa taifa, ni baba wa taifa w'abanyamurenge, niko nari mufashe kandi niko azanakomeza kuba. Hanyuma nk'uko bizwi abanyamurenge barimo ibice byinshi, hari abashima twirwaneho, hari n'abandi bayinenga. Wowe twirwaneho kuri wowe wifata nk'iki? Twirwaneho kuri njyewe nyifata nk'intwari, ni intwari z'abanyamurenge. Hatabayeho twirwaneho nta munyamurenge wohaba, ni ukuvuga ngo twirwaneho ni intwari. Akagarura kazi nza nkumva. Ukazi nk'iki? Nkazi nk'abantu b'ibigwari. Mu buryo ki? Mu buryo badashigikira n'abanyamurenge ariko baba inyuma y'abanyamurenge. Gute? Kuba inyuma y'umunyamurenge ni nko gutura mu ikanisa uri umukristo utabarizwa muri iryo kanisa, urumva buri inyuma ya rya kanisa. Rero Akagara ni abantu bari inyuma ya twirwaneho badashigikiye umuturage w'Urwanaho. Badashigikiye umuturage w'Urwanaho kandi gakubaho utirwanaho nawe ubwawe, ni abantu badafite mu mutwe atameze nka neza. Bwana Fabrice, twirwaneho abanyamurenge birwanaho, kuri wowe bari abagabo urabashigikira cyangwa ntubashigikira? Sinoko ngo simbashigikira ntabashigikira kuko nibo twebwe. Twirwaneho nibo abanyamurenge. Iryo zina ryonyine ririhagize ririsobanuye kuko abanyamurenge bari bafitiye umugambi wo gutsembwa bagakurwaho. Bari abasore badusigare ku nkingi hari aho twebwe tutari duri, nibo batumye tukicitwa tugifita ku gaciro tukiriho. Baharaniye kubaho kwa kinyamurenge, banze ko abanyamurenge bapfa bagashira. Ubwo rero navuga ngo ni umwuka duhumeka wacu, ni umunyamurenge wese agombye kuba twirwaneho. Yego. Murakoze cyane. Ndabona abantu baje hano bose nibwira ko bashigikiye twirwaneho, nubwo bamwe bayihisha mu bandi bakaza ari nkabamaneko. Turabizi hari bamwe muganira hano hanze ukumva bari kwivuga nabi, bari kwituka, mbese bakaza kuko bashaka nk'ibintu nk'amagambo baza mu iperereza hano. Hari abagabo bita Akagara, wewe urakazi Bwana Fabrice? Akagara ndakumva cyane. Akagara kuri wowe ugafata nk'iki? Akagara ni ibigwari. Hari umugani baca w'ikinyarwanda uvuga ngo nta rugo rubura ibigoryi, kandi abanyamurenge ni urugo, ni community yose ifite ibigoryi. Mu bigoryi dufite rero byacu rero nabo Bakagara. Yego, ni ukuvuga ngo ni abantu batari ku murongo w'abandi. Twebwe turicwa na leta, bo bashigikiye leta. Muri make bifatikanyije n'abatwica kandi ari bo muri twebwe. Ubwo rero muri wa mugana ari inshengo nta rugo rubura ibigoryi be muri komite y'abanyamurenge nabo rero. Yego. Ejo bundi nyuma yuko General Rukunda Michel Makanika yitaba Imana, uwamusimbuye General Sembatama yatangaje ku mugaragaro ko twirwaneho igiye kwifatanya na M23 AFC kugira ngo igwanye ubutegetsi bwa Kinshasa ibukureho. Iriya message wayakiriye gute wowe? Nayakire neza cyane. Ngira ngo nubwo nabitangaje byari bisanzwe bihari, ico yakoze no kubishira ku mugaragaro. Ariko kuko bose bafite ico baharanira kimwe, bari kuzira ubwoko cyangwa se uko barimwe, mbese ico baharanira bose ni kimwe, n'amahoro, no kuzira gukuraho akarengane, kwirenganura, kwimira ubwicanyi bukorerwa ubwoko. Bose bafite ico baharanira kimwe, byonyine ko bafite intege imwe, bari bafite umurongo umwe. Kuba yarabivuze rero yabishize ku mugaragara, ariko mu by'ukuri bari bari kumwe no mu bitekerezo no muri gahunda imwe. Rero kuba yarabivuze byatanze imbaraga cyane, abwira abantu bose n'ababishidikanya ko bigoye kugenda gutyo, kandi ndizera ko ari ikintu cyiza kigiye kumeza guha imbaraga abanyamurenge nyuma yuko twari tubuze intwari yacu. Abenshi bari bacitse intege, ariko kumbe ko hari n'abandi badushigikiye, n'abatari babizi babimenye, yarakoze kubikuvuga. Hanyuma ese wavuze ngo Nyakira yajya wowe nyuma yo kumva rero tangazo General Sembatama yatangaje avuga ko bagiye kwifatanya na AFC M23, wabyakiriye gute? Cyane ko benshi bavuga ngo M23 AFC ishigikiwe n'u Rwanda. Ubu nyine umuturage wo mu Minembwe akaba ariko yigwana nk'umuturage, ubu nyine bakaba bavuze ko
bihuza na bariya bavuga ngo n'abanyarwanda AFC ubumva gute? nta kintu mbaziho cyane ariko M23 kuba yarifatanyije na twirwaneho kuri twebwe abanyamurenge n'izindi mbaraga urumva mfite kuno kuboko kumwe nta kintu nakora ariko haje nuko nguko kundi ano maboko yomba gafatikanya nakora ikintu kinini kandi cimbaraga so kubera ko biyunze bagiye gukora ikintu barakora ikintu kandi ciza naho bavuga ngo M23 n'abanyarwanda cyangwa turabashira muri bya bigwari n'ubundi kubera ko nabari gushaka cyane guca intege ubumwe bwabo kandi ibyo byose nta kintu kiza kiba ciza kitabanjemo kuba mo abantu bagenda babicamo intege no kuvuga ngo kugira ngo tugere ku ntsinzi cyangwa tugere ku kintu ciza M23 natwigwaneho bifatikanyije nuko nubundi hano hagati hazi kubamo urucantege nk'ubwo ngubwo n'abanyarwanda hariho n'amakuru amwe twumvishije hano hanze ngo makanika gupfa ngo n'abanyarwanda bamwisha hari gihe akenshi cyane utosanga atari nabo kubera ko wari umunsi wiwe nubundi iyo baza kugitera ikiraga isasu umunsi wiwe atari taragera ntago yari gupfa hari gihe bashobora kugitera kera yahavuye ariko kubera ko wari umunsi wiwe wo gupfa ntago yari bureke rero gupfa nuko kubera ko ikivici yaragisoje yarapfuye rero nubundi ntago hazarika kubamo urucantege abacantege bazakomeza babemo bakomeze twebwe tuzakomeza dusonga imbere nka twigwaneho na M23 hari ico nakwiye kuri coruzi bavuga ngo n'abanyarwanda niba shaka babapfuriro niba shaka ubundi bwoko ariko abantu bose badushigikiye ni karibu u Rwanda kuba ruza kudufasha ni hashaka haje n'abagande abarundi bo batubereye imbwa batubereye ibigwari niba shaka bavuga ngo n'u Rwanda ruriyo nta mahoro ico dupfa gusa nuko turengerwa tureka kwicwa kuko n'abanyarwanda nabayo mateka barayagize bavuye muri genocide bari bashatse kubarimbura ndetse tutanabyirengagije hari abanyamurenge baje gufasha u Rwanda mu gihe cya genocide gutabarana mu gihe cy'ibyago cy'abashaka kurimburwa nta gitangaje ko u Rwanda rwaza kudufasha nimba binahari ahubwo byari binahari nyine bigira inzira kuko natwe twarabafashije abanyamurenge baritanze n'abapfiriye mu gihe cya genocide 94 baje gutabara ubwoko bw'abatutsi mu Rwanda kuba rero baza kudufasha nta gitangaza kirimo ahubwo kuba batangaza nicyo cyaba ari gitangaza ya hanyuma bavuga ngo nibo barimo kutwica ni babandi si warimo kutwica no kuza kudufasha kudutabara yego ejo bundi hari umusaza twaganiriye arangana na sokuru arambira ngo avuka yasanze base baza bagwana n'abakongomani baza babica babaziza ko ari ngo n'abanyarwanda kubera ko tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda ya nukuvuga ngo intambara twavuze zihari AFC ntayari hari tuzapfa zihari intambara zo muri Kongo biragoye hanyuma ubu nyine twagiye tubona abakobwa benshi abagore bagiye bava hano Nairobi ndetse no mu bindi bihugu batabara kuki abakobwa mwebwe mutitabira gutabara cyane twababonye ejo bundi kuva intambara zitangiye reka tuvuge izi zimaze imyaka 8 hari iwacu kuki abakobwa mwebwe mwumva mudafite umutima wo gutabara nk'abahungu umutima mbese umutima turafite wo gutabara ariko tugira ikibazo kimwe camwe abahungu muza muduca intege umukobwa azagira ngo akora akantu bagahita bakitirira ngo kano kantu ntashobora kugakora kubera ko ari umukobwa bahita bakitirira mwebwe abahungu ntubona umukobwa ukora nk'ikintu kikagaragara nko mwisi hose inyuma yiwe bavuga ngo yagikoze ariko yari kumwe na Fabrice kandi ari wa mukobwa wagikoze rero abakobwa ko muraduca intege muduhereze imbaraga mutureke natwe tugende nk'abakobwa hari umukobwa wigeze ugenda baramugarura se ngo yakoze nabi ubu nyine baramashe bagezeyo kandi ndizera ko abantu bose bari gushima bari abakobwa bagiye wewe bari abagiye ubafata nk'iki ubabona gute urabashima ubigiraho ikibagwahiriye somo ndabashima cyane bampaye isomo ry'uko nanje ukusinpagaze hano mu gitondo kumva ngo nabyutse nagiye ndabashigikiye mwabakobwa mwe nubona kino kiganiro umva turi kumwe namwe bamba tubamba bwana Fabrice hari abagore batabaye ngira ngo warababonye umugore utabara umubona gute wowe abafaransa bajya bavuga ngo ce que femme Dieu le veut icyo umugore ashaka n'Imana iragishaka kandi icyo bavuga ngo icyo umugabo ashobora ngo umugore yagishobora kurushaho kandi mareke tureke no kwirengagiza abantu bagira imbaraga mu bundi buryo bwabo urebye no mu buzima busanzwe bwa bibira by'iki umugore yatambamye biratambama
yatambamuka bikagenda none ni muri urwo rwego mu mpande zose mu nzego zose rero aho abagore bari hagira imbaraga hagira ukundi kuntu nabo rero turabashishikariza kuko buriya abagore bafite izindi mbaraga Imana yabaye zidasanzwe batuye inyuma rero ibintu bigenda neza nabashishikariza kugenda yewe n'udashoboye gufata iyo mbunda akajya acumbira abana kandi urabiza abasore umukobwa nuko gusekera mayu kazimara nuko rero muri make iyo morali irakenewe wese impana afite abasonga ababafurira ababatwaza n'ababaha morali ku rugamba birakenewe bagende rwose kandi n'abahungu bareke gukomeza gusirimbira hano bajye gufasha abandi kuko umusaza yasize abivuze bagende bongere mu maduka reka uraza gutanga inama ejo bundi hari umugore twaganiriye twari tuvuze kuri bano batabaye abagabo bagiye batabara aravuga ngo umugabo we yotabara ngo iwe yohita amubwira ngo agende yibagirwa umuryango wiwe n'umugore nawe ngo agende yibagirwa umuryango w'umuhungu ese umugabo ubu nyine usohoka mu nzu agatabara akavuga ngo ngende je kurengera ubwoko bwacu igihugu cacu akasiga abana biwe akagenda wewe umufata nka gute uwo mugore wovuga gutyo afite mu mutwe hatarimo mbabarire gukoresha iryo jambo ariko ntago aba yatekereje neza ngo arebe imbere yiwe hari ukuntu hameze uri kureba ino face iri hano kuwe uhawe ndeba kuri ino kamera uri kundeba uri kubona hari icyo mbaye ntacyo tubaye tubaho neza kure ku mugabo wawe akajya gutabara hariya hakurya njewe uwanjye ariyo njewe uhavuga kuri ino kamera ubu nyine njewe uwanjye ariyo kandi abana bariga twishura inzu turarya buri kintu cyose kirakogwa wowe uvuga ngo umugabo wawe yogenda ngo mumusezeye ufite mu mutwe hatameze neza ntabwo reka tugana ku musozo mugira inama mwoheza abantu vuze bari mu gisirimba bari mu kwirirwa babyina buri munsi bakirirwa bazunguruka hano muri no mihanda bakanabyina yewe batanakishijwe mu gihe bogenda bagatabara kandi bakagira icyo bakora hari umumama twari kumwe hariya mu rusengero burya bavuze ngo gwabaye rutoya abantu basohoke arambira ngo ese ko murabona bano bantu bose bagiye bakazamuka hari intambara yosubira kuba mu by'ukuri ni ngaho yoshira kandi haje agace gato cyane mu mpunzi ziri Nairobi ni yihe nama mwotanga ku bantu badatabara ku bantu baca abandi intege batanagenda reka mbanze mbagaye y'abantu batajya gutabara hari abagenda gutabara mu byo gufata imbunda hari abagenda gutabara mu bundi buryo butandukanye ariko umuntu wese ujya gutabara Imana imuha umugisha kandi gutabara si imbunda gusa no gutabara mu buryo bw'amara nk'uko batwibuza abakobwa n'abasapotinga batanga amafaranga abo bose no gutabara kuko twese ntitugira impano y'imbunda hari n'abafite impano yindi hari n'abazagenda bakajya gukora akazi bakayobora ariko bagende hanyuma habo waruvuze nk'abagore wavugaga babwira abagabo wangu nimba ugiye menye ko ugiye basanzwe batandukanywa n'inkweto basanze batandukanywa n'ibisanzwe zo yogati zikabatandukanya amadivorce yarabaye urabizi ni menshi cyane bagatandukanywa n'ubusa sinkanswe n'ubutandukanyijwe n'imfura ugiye kwitangira intwari n'ubundi hano dusangwe turyana nta nico turimo gupfa ibyo mu yuko hagenda nibura ukagira inzira umugore akagenda ntabwo aba ari uwawe ntabwo ari ubwoko ubu ni ugutegeza umunsi w'urubanza gusa tukamusabira iruhukiro ridashira hanyuma bano basore basirimba hano biragayitse cyane biragayitse kubona ngira ngo ni drone yarimo twari turangariye drone yarimo ikamera ahantu mu kirere twagira ngo tabara tukareka abacantege ngira ngo abantu barangariye hari drone iri mu kirere irimo gukamera abantu niyo abantu bari barangariye ariko niyo nama twagira abantu habaye nk'akavuyo gatoya kubera iyi drone zahamuye abantu ariko ngira ngo iyi ngiyi ni iya hano ni iya hano nta kibazo cyayo gihari reka dusoze utanga inama ku bamama baca intege abagabo baja gutabara tugana ku musozo abamama badashigikira abagabo babo kujya gutabara n'ubundi no mu rugo rwawe hari igihe usanga utamushigikira mu byo aba arimo akora hari igihe umugabo azana igitekerezo wenda ari kizima ugasanga umugore we kuraga ipfobya kandi ari kizima so mugende mushigikire abagabo banyu mureke baje gutabara ntabwo umugabo ugiye gutabara bisigura kuko abagiye kugwayo oya aza atabara kandi akagaruka mukanakomeza mukabana amahoro nta kibazo mureke kubaca intege mubareke bagende baje gutabara ndabashimiye cyane abatumirwa bacu hanyuma tugushimira nawe wari udukurikiye nanone tugusaba gukora subscribe naho ubutaha